好。Saligaga Mapulo, Tingan, 嗯。 Maripaha, Kubarotol Mita, Itili Pitaongan, Mi Tau tu Ma Ikakarayan, Itarayo kita muti Kuswa Mama, Nyasi kita tu Pantai Atlat, Tiri Maluku, Sakat Sepata Tetang, Tulu Apuro Ira Kulima, Tusir, Tang Saya Sepata Apuro Ira Kucecai, Tusir, Asipan aku Gunung Pantai. Ta dataya tui tatata mi lantai kita terai rawas han yes semua aku di sama anda saka bias senara aku pinoran mi tarato GSI taminata mi dakau ko di sawaan to tamina malah kelong atau Cina daerah ira aja ko rumah-rumah tamina mi hakelo itiai dari bahasa ira ko varios ibana ma ta pes si no taplik ko tamina saka tumusan satu to nanum di tatangarahan sa CSA mabuti paka ikor no tamina itia paladan no di sawaan CS semua sisa memapatah itu kita saya pikir hai susah hanara luat satu CS paling buat to paling ka tumer paling buat aja to taplik ka saya itu han nira terus satu go pari sani madat satu kuya panau tak paswal sa cie cira to ni sawaan nira noero matalau kamu noero awai ho ko pasolin no faroca namu sam han nira tata angku tarau nara saka sa soal sa tara umah kunini atanda halu falik atau tak balik mitrin tu soal ni rasa. 今天经文在马可福音4章35节至41节，上帝话这样说：当天晚上，耶稣对门徒说：“我们渡河，湖到对岸去吧。”于是他们离开群众，耶稣已经在船上等着。门徒上了船，就带着他走，并有别的船只同行。湖上忽然刮起大风，波浪冲击，浪花打进小船，船几乎灌满了水。当时耶稣在船尾，靠着枕头睡着了。他们叫醒他说：“老师，我们快死了，你不在乎吗？”耶稣起来命令风静下来。又吩咐浪停止，风就停住，湖面平静下来。于是他对门徒说：“为什么胆怯？你们还没有细心吗？”他们就非常的恐惧，彼此说：“这个人究竟是谁？连风浪都听从他。”弟兄姐妹，在听上帝的话之前，我们来低头祷告。创造宇宙万物的主上帝，我们感谢你，因你的慈爱创造世界，你将我们安置在这个世界上，这是你的旨意。但是我们误用你所给我们的恩赐，破坏了你所创造的大自然，因此我们亏欠你的荣耀，所以我们在你面前祈求赦免我们的罪。在每日中章当中，我们不经意的得罪了我们的灵舍，求你赦免。今日我们带着感恩的心来到你的施恩的宝座前来敬拜赞美你，恳求你悦纳我们的敬拜和赞美。我们呢，以各个人来，我们上来基础都打哈，努哈，我们sekarang kasih kami tu olah atau sini akan iso. Salah kisu tertantau ya kak, ulu kalau nabalo ani suku ini hama. Ikaw rida, ikaryang kami tinisang ayin so tunina agak
saka tiraraw kami hama na hakulan su kuraraw niya mau atau raraw niya to mi tati ito biyawa sa ano niya hama ani na aram na dari kami kaya miso mi pahamag tunga ni sama nanay malay pisuko tao hamak niya ani niya aram niya pakai ni anak ni na yes kita terus amin 弟兄姐妹，我们今天听的信息是丰益中的救助。Patusukan kita ini armiat upah ulipai kutapa do mapadasai tanda sa。亲爱的弟兄姐妹，由于目前疫情仍然严峻，所以我们依旧用线上礼拜的方式来敬拜主。在疫情严峻中，有位总统 对人民说，不要在 COVID-19 时期表现不佳，因为上主的事情很多，他不可能会造一个没有防疫心的人。Sari kakak mapulong, anini arumya, arumang ko atatay ni bau. Saka itini kita itinaw ami, taong tutapa, iray ko cacay atundong soal sanjina. Marifong punya roe, aka pilihan kita tu suami sibuk, nah, awai kulinang tapang, mi padang tu milianai atang tang, sa. 所以防疫势头主在，我们要留在家里。只要战争持续着，就要暂时忍耐不变，以换取生命。而这个战争状态是一场没有枪支、子弹、没有士兵、没有国界的战争。Saka itini kita rumah nah ani. Miluwa na kita itu fau saka pi hati tu faru coi. Tak cai ada utiran tak sulina. Unini ada itai. Awai ku kuang, awai ku subitai, awai ku kita nanda. 而这个敌军是没有人性，不尊重弱势儿童、妇女、老人，他对政权、利益、宗教不感兴趣，他是一支看不见又残酷无情的军队，他主要是要屠杀人类，使人横尸遍野。这支军队的名字叫新冠状病毒 （COVID-19）， 因为它是在主后2019年11月被发现的。 Unini ada itai, awal ku sini ada ni dah, saya kat sini ada cina tua wa, wafahia tumatu alasai, mi ada tak cina tu tanda, saya ku kita ki dafung pitaungan tu kuni rumah canda, mi pataya cina tu tanda, ufau cina saya kakak， 新冠状病毒肆虐全球，现在已经有188个国家出现确诊病例。 确诊总数已超过17600万，近400万人因病安息主怀。因此，世人的处境如同在风雨中的一条船。弟兄姐妹，你会惧怕吗？我阿达达爱那个阿基达基，是在阿里安巴罗阿波阿尼阿罗安，我阿达达爱担当你。 Mutat apatet ufat iraku pitu patet iraku 6 suutku atatai umapatai sepat suut ufat saka mati mafali usai alunan akitaki ma tarau kisah saya kakak 有一首诗歌这样说：有主在我船上。 我就不怕风浪。当门徒在船上遇到风浪的时候，门徒如何克服风浪呢？虽然这些门徒曾经历移民的工作，但是他们对这个风浪束手无策，因为那时风浪是在晚上发生。伊拉爱过在Rafi。 Irai ku tapang mikapu irunan aku. Saka zai ka talau kaku saat
有米西亚过米沙瓦安都法律伊，曼尼那拉阿米路伊萨，阿多哦米布蒂来过哩，那来地后，在巴卡路伊咱们都尼亚法律那哈尼，乌达达亚古尼卡代尼尼亚法律，因为耶稣在白天工作很辛苦而疲劳，所以他晚上必须要休息。然而，在耶稣休息时，这个风浪魔鬼没有给耶稣喘息的时间，他要使耶稣疲惫不堪、过劳死。请问耶稣会不会过劳？会，他因为他是人。一定要把他基耶阿玛布蒂那喊，马鲁爱吉拉多古尼阿阿玛达亚，伊个里啦，伊来个巴拉夫埃阿法利斯。Pakarurai ijiasa, opi patai nila ijiasa, marurai ijiasa, ai, 那还没有当到外景啊。每年台湾常有台风，海上有风浪，风浪是来自大自然的威胁，人无法掌控。有人将他的一生经历为大风大浪。因为他经验天有不测风云，人有旦夕祸福。一定你应该会一台湾哈。Irai kuvalius atau takara karawai tablik nulia. Saka cai pakalui kita irai ko pasurai urip akui matia ko rumah katai i takara rawai tablik nulia sai. Nah ni cai kasana cira tu urip ni tai.有时我们也会走在人生的黑暗中，例如意外事故、病痛，使我们感觉好像是活在幽暗中，是因忧。有人因结交损友而误入歧途，有人因生活遭遇困难而离开主，好像耶稣不在他的船上，因而用自己的意志、想法去过生活，他的心里空虚。没有平安，所以呢，有一些还要kita tu tadi hai ada mah, ada tu nutiran, mi kapoto tadi hai awita, saka ilias tu nutapang, itakuana, saka uical niraku saka urip nira, saka mah orat kufamutu nira. Awal tu ko dihadai lurinna，我们看门徒经历风浪的时候，他们是如何解围的？彼得和安德烈、雅各、约翰这两对兄弟，从小就在加利利湖打鱼、捕鱼，从事渔业的工作，所以他们都是航海的老手。所以呢。Mana nulisawan amirui ko palesa. Mibuti na ko rin na ti ako. Mafana ai长大mibuti。他们在船上会遭遇什么状况？这个对他们来说并不陌生。虽然他们经历老变，但是船在海上航行的时候，黑夜笼罩，突然遇到风浪。按照他们的丰富的经验，他们能克服吗？人可以克服大自然和超自然的力量吗？sama angkulunan Ilya, mavana aitala parakat turunan ni kaurida yo tataya ini ku kata karawai variusi sama nara mi luitsa pakaluida cara tu takarawai taperik nulia atau ijen parawai好。但是他们是靠着自己的经验设法稳住船只，努力脱困。但是他们发现，靠自己的力量根本无法掌握船只的安全。那时门徒忽然发现，耶稣在船上睡觉，却无法想象老师在这么大的风浪中，怎能睡得如此安稳呢？Ay tangga parakat turunan. Pakarui tangga. Ikaw nila. Tay pakarui tangga.
tunini nika rumaka nurunan itia maharatang nana cies maputi cies itini ikun nurunan na maputi cies itini ka variusan nurunasa 于是他们叫醒耶稣，并且叫他向他求救。老师，我们快没命了，你不在乎吗？耶稣听到他们的声音，呼叫的声音，就起来，命令风浪止住。于是风浪竟然听耶稣的话，马上就平静下来。一定阿弥巴拉古利萨瓦伊吉耶山阿弥鲁莫都萨巴欧嘞。 suasa, sisya, mamamatay ito kitay, tapi kaya kisusa, sa, pagkatingin siya ito ni asuan na, ay, ruak sa ito sila, palimu ito, balik, katumurap ito, palimu hantu, hacat nila ko, taplik, kasay sa ito, han nila, tak, satu ko balik, sa mata, satu ko, yan, mana, 耶稣则问门徒：“为什么胆怯？你们还没有信心吗？”这句话是什么意思呢？门徒虽然跟随耶稣已经很久了，但是门徒对耶稣的认识还是不足，还是有限。Suasa dia tulisan no yero matalau kamu awai pasuk lin kalau namo sao saan man sanjies hala pintu kulisawan amitur tutapa ikaw rida tayo kafanat kana tu isa ni espiritu 仿我们自己从小到教会上主日学受婴儿期艰辛里成为基督徒，我们是否真的认识耶稣呢？门徒的信仰生活提醒我们，在人生的风浪中，我们是否常常按照过去的方法来克服困境，甚至以自己的经验来判断，认为是绝对的安全，没有问题。Ita kita tuuli kita, hari itu kita amitur, mafana itu kita isi sana. Pakai ini itu orang nulis sawaan, sakaparan kalau kita, yo misal kita tu pates, makin minta amilu itu pates sa, uice atau fana minta ami, sapilu itu好。其实许多的状况并非是如此，我们常在经验中失去警觉，甚至用过去的经验来应付眼前所发生的状况，却毫无作用，最后失控，才呼求主的帮忙。如果我们一开始就祷告求主耶稣帮忙，或许事情就可以顺利许多。所以呢anu cai kapala faruc minta anu cai pakaluit kita tu pates atau rain faruc miluwat kita tu tapa anu harapin tu kita mitulun pasurin kita iraai ku pipatan ni Yesus Kristus tu kita serikaka 2019年11月新冠状病毒开始肆虐台湾，我们政府经济防疫做得很好，受到各国的好评，但是1年多之后呢，因为我们的警觉性不够，所以台湾导致病毒的攻击，使得防疫工作相当的棘手。所以呢，我们的阿发威，那一定katakan mehtaan barengan ibu lu kita kitiai mi sina no kuvaroto no Pinaulay kita o Taiwan. Saka away ko atatay no fao kita. Saka hamuk sa kupu rumo kita kit to Taiwan. Nikaw rina yo cai ka sinamot kuvaroto no Pinaulay itaw. Solin itia mitsumot ko fao saka mapa atas ko Pinaulay ita anini. 圣经说要群许戒备，你们的仇敌
魔鬼正像暴笑的狮子，走来走去，寻索可通吃的人。按照中央流行疫情指挥中心的统计，这波社区感染统计13106万名确诊，已经有452个人安息主怀。萨卡说了三，是那么等法罗做，甲帕拉都甲木，那哈尼，马蒂奥我米里多海来用我阿达那么巴拉布埃mi sa talio mi kirim to mama tak mut ni ra tham đạo san cho nên là aluman to ko atata ai no fau atau mapataya tham đạo求主耶稣基督差遣圣灵保惠师亲自安慰因病安息主怀的弟兄姐妹和遗嘱。求主耶稣基督怜悯和医治正在以病魔征战的弟兄姐妹，借着药物来医治他们的疾病。圣经说：“压伤的芦苇它不折断，将熄的灯火它不熄灭。” Saka minum kita tuan tengok minum to marumai atau atau mi atak tu atai novau nanai pakai ni sapayu 米哈达都阿达达南达，在台湾疫情严峻的风浪中，求主耶稣帮助我们，给我们面对病毒的信心和勇气，使我们能够有力量克服病毒的攻击。而这个病毒最令人胆战心惊，但是它有它的弱点。什么弱点？只要人戴口罩、不群居、保持社交距离。和勤洗手、消毒，保持良好的卫生习惯，这支军队就会被打败。Sabi minum kita tu tapang. Sampai ijol tu finoran, tak ijol ko dinoran miluwit tu nina fao. Ano irai ko ijol fao. Ano tayo kasao ko kita. Ano ci tamu kis ko muyos kita. Mi nau to gamai, mi siayau kita marui kita kuningnya fao。亲爱的弟兄姐妹，愿我们对主耶稣基督有信心，相信主耶稣与我们同在。即使我们面对这个狡猾的病毒、邪恶的势力的威胁，我们也不要害怕，因为耶稣。他是风雨中的救主，耶稣与我们台湾同在，所以我们就不怕风浪，直到安定天家。我们来祷告，一同祈祷。亲爱的主上帝，谢谢你借着这个经文提醒我们，在人生的风浪中，我们或是正处在病痛、这个婚姻挫折。失业、待业，而人生方向陷入迷惘之中，看不见方向。或遇到狂风巨浪，让我们摇晃、晕船，但是我们不怕，不惧怕，因为你的爱子主耶稣基督在我们船上与我们同在，因主耶稣有能力。使风浪平静下来，使我们得到平安。谢谢主，让我们在你的恩典的船上与你同行，使我们能够安稳的抵达天家。我们念一个个人来，di para kisah ini arnya itamenan. Ani saya kami to man varios hawi. No atata tati yuri mahasidai ko berarau kurakata tanya itini ikatangan varios hawi. Umah cakataraw kami na hawi irachi espiritu ikapot itamenan mi kitray jira mi pasa terap to varios. Sakay ka ko haray niya mahama. Saka minaray ka kumin miso mi paurik isu tamenan hama. Na tama sa itaw niya. Dorit niya hawi kapot iso
Pagkanihan nga Yesus kita ang gawin. Amen.